Profesa Erastus Njoka ni atarĩrĩtie wega bwa antu kugwatanĩra na gukarania amwe ĩrĩ njĩra ya gũkĩrania ndene ya mauturo. Ni arombete asiasa bara kinya batindirwe kĩthurano-nĩ kĩthuru kwa bara barĩgĩtene kagitene ka kanya ga kũritĩra antu ngũgĩ na kũingia mawĩra-nĩ jao kĩrĩbo. Kagitene kau na ugĩte agachokera kaĩrĩ kũrũĩra gĩtĩ kĩa ngavana wa kaunti ya Tharaka Nithi, gĩtĩ kĩrĩa arombaga kaĩrĩ kĩthurano-nĩ kĩthiru. Paul Wakabithi na chotarĩria. Ibu Profesa Njoka thaganirwe ugunturania baranga mariani muthenya kwe mthi araha kuthiite kuthokera mwekuru umwe na uregi no tugenke twiri turitwa matha na gintu ugaena uria ungi nunturira ngai agagwite gutire muntu ageto tika kurikio kathie nakio kaboga into ciaku kuri itonga inene muno ire Nairobi mbegu cia mare atongu muno magia na into tubati kwithira turi na spirit ya gushare na ntuma kana ya kunenkanira kana tebu penda twana tutu tukula wega tumarungamirire nukwana ngina ungi akugiapo ndirimo magatutethia nimo meterere utwika marigitari wana ma profesa na kila kitu. Njoka ugite atongoria barabariteni kuri na gitumi kinene kia kunenkerwa kanya kuruta ngugi ni kingo mugongo thina mbere kimaendeleo. Atongoria ni marute wira taribu atongoria ni maukire macho akula na twetekaniria ni mathane kana tebu twetekaniria riu ni tuona riria eciritie muno buria ngiro tagenda atethia antu mauku anagenda kurio tethio kuri tuyo tumutethia tukumutethia igenda mabua kenda 2027 muti kunengero nene mwana ngero nene namo matigantange ndute ni modie bana ngikinyia nthi kana tebu Nguruki Njoka na ugite kiri kithurano tukuatanwa na kirato gia kurura giti kia gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi ni kingo kaunti no yomba gukira nguruki na kuthiria imwe cia thina iria ciithiritwe irumirite akariba kaunti no wakagita riria ukagia lunch rwingi muno nikenda bandage marigo baba akabanda mboka antu makarisha na riria ciana ikagia na wira njenzi magena mawira matige kwikalaga aindo nuntu gutwikaga meciria mare matina wira matwikaga workshop ya nkoma kana tibu nimo maumagirira kunywa bangi kuria into ira itimbega na kurutha mauntu matimega riu na tukarutha wega riria antu mauma kagia wira guti muntu aukaba bakumuria kula mumurie ciana ino cietu no iciria ate bwacio utikathie kugera kula nuntu nikaigeragwa. Kuma baranga nkiripotera Waru TV Mbitwa Paul Wakabithi.